Najam görünbeydi ata. Takmayla koyun. Abituriyent emesmiz. Kazaktan gelin. Çok. Ke koy uyalba ya uyalba. Sen koy atın kim? Masallarla varım idi. Atın kim? Abituriyentler mi? Evet, İsrail. Biz Beraman'dan, Araban'dan. Aravandan. Салам урматтуу достор, урматтуу абитуриенттер жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн жогорку окуу жайларга тапшыруунун экинчи туру. Ошмого келген абитуриенттер кайсыл кесипти тандашат? Азыркы учурда кайсыл адистик актуалдуу? Кайсыл факультетти тандашат? Дал ушул суроолорду өздөрүнөн сурап көрөлү. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Aran. Aravandan. Kaysı fakültede tapşıran yok aslında? Filologiya. Filologiya. Emniyet için mesela kolayca mandarin Özüm. Özüm. Karasudan. Karasudan. Kaysı fakültede tapşıran yok aslında? Русский язык, филология факультеті. Ruslik'e mi? Emniyet için emniyet yok oldu. Мен мектепте жоқ, бір мұғалімден мотивация алдым. Мұғаліміміз өте жақсы сабақ береді, ошон үчүн мұғалім болғым келді мен дагы. Özkan. Ruslik'ten kaysı fakültede tapşıran yok aslında? Stomatoloji. Stomatoloji. Hoşum oldu. Emniyet için emniyet yok oldu. Tişan ya. Араван. Aravandan. Kaysı kesipe tapşıran yok aslında? Kaysı fakültede tapşıran yok aslında? Infak. Emniyet için emniyet yok oldu. Өзім қызығым бойынша, тіл бойынша. Базар қорғанда? Bazar formadan. Kaysı fakültede tapşıran yok aslında? Айтеге. Айтиге эмне үчүн эмне себеп болду? Өзім қызыққан үшін. Ооба. Оштон эле Башбулак айылынан келдим. Кайсы факультетке тапшырып атасыңар ошмуну? Ошмун корейский, английский факультетине тапшырып атабыз. Эмне үчүн? Қызығам да өзім. Жалпақташтан. Жалпакташ. Кайсы факультетке тапшырып атасың? Кайсы адисти аркалайын деп атасың? Мұғалім. Мугалим. Ошол кыргыз филологиясына тапшырдыңбы? Ооба. Атың ким? Мерим. Абитуриентсиң, э? Ооба. Кайсы факультетке тапшырасың? Мұғалім. Кайсы жактан келдиң? Көкжер. Кыргыз филологиясына тапшырасыздар да, э? Ооба. Ошол эмне себеп болду? Ким түрткү болду же? Өзүбүз эле. Қызығым. Қызығым. Кызыгыз менен. Ооба. Рахмат чоң. Кайсы жактан келдиңиздер? Башкортостан. Атыңар ким? Зебенсо. Кайсы факультетке тапшырасың? Ошму. Факультет. Кайсы кесипти аркалайын деп атасың? Дошкольник. Воспитатель. Атыңар ким? Фероза. Абитуриентсиңер да, э? Кайсы факультетке тапшырайын деп атасыңар? Кмопкор. Эмне себеп болду же болбосо ким түрткү болду? Эчким. Өзүңүздүн кызыңызбы? Петфак. Петфакка кайсы жактан келдиңер? Нокаттан. Петфакка тапшыруу үчүн мындай эмне себеп болду? Ким түрткү болду? Атинем. Ата-энеңиз Петфакка тапшыр деди, э? Ооба. Каяктан келдиңиздер? Карасудан. Атыңар ким? Акбарали. Кайсы факультетке тапшырып атасыңар? Кайсы кесипти аркалайын деп атасыңар? Программист. Программист. Эмне себеп болду же ким түрткү болду? Түткү. Түткү. Кичкене ошо өзүбүз тандадык. Өзүңүздүн Ооба, өзүбүздүн кызыбыз. Кайсы жактан келдиңер? Карасуан. Кайсы кесипке тапшырайын деп атасыңар? Кайсы кесипти аркалайын деп атасыңар? Лингвистика. Сиңдим тапшырдым. Ким түрткү болду? Өзүм эле каламын.